Ja, dis die loods van vanaand van die eerste episode van Not Just Another Sport Show. Rechtstreeks hier van Athena's restaurant, die huis van sport. En saam met my is my mede-aanbieder, Sohail. Okay, don't forget, every month we're going to have our celebrities doing the longest drive. But, Kapow, come and play free from the 7th until the 31st. You do not pay a cent to see how far you can drive. 'n Sent is verdiend, man. Ek gaan gou probeer. Ready. There you go. Dankie. Hulle sê, "Hey, hierso, jippe, swaai. Hou hom so lekker. Ek gaan los." Very nice. Well, good evening. Welcome to Not Just Another Sports Show. It's our first episode, and we're going to be talking about all sports, all codes, all passion. Well, my name is Sohail, and with me I've got a colorful, one of our sports experts, local sports experts. Are you international as well? No, who cares? But he is here, none other than the man himself, Z. It's Kapow. Kapow, good evening. Goeienaand en welkom aan almal wat betrokke is by die eerste episode van hierdie Not Just Another Sport Show. Rechtstreeks hier van Athena's, hierso in die Hoofstraat restaurant. Dit is die huis van sport. Luister, hier praat ons al die sportkodes. Ons gaan nie net vir een kode gaan ons die geleentheid gee nie, maar ons het ook hoop gaste vanaand. Maar jy het ons iets te sê daar oor die golf. Jy het golf gespeel vroeër. Yes, okay, so they've got a golf simulator here. So normally you pay for it, right? But now they've got it free from today onwards, all the way through till the 31st of August. So you've got a full month, free golf, come and swing, come and see how far you can hit that ball. I did a 120 or something earlier, 125, yeah, so 125, that was my biggest shot for the night. Ja, maar kom ons kom gou terug na die program toe vanaand. Eerste episode en wat 'n wonderlike geleentheid vanaand om so 'n program en 'n nuwe sportprogram op die been te bring waar ons Drakensberg en breë gemeenskap, ons sportlei, al ons jong mense, al ons jong atlete gaan ons hier onder hierdie verhandel saambring dat ons vir hulle die geleentheid kan gee om hulle stories ook te kom vertel hierso. Ons weet die skrywenweek, ons weet die junior springbokke, ons weet dit is wêreldbeker, Argentinië speel nou tans, dis 'n groot opwinding vir my, maar ek weet hierdie sport sou Not Just Another Sport Show, dit is iets waarna definitief ons almal moet uitkyk vir hierdie seisoen. Yeah, your goat is going home anyway, so yeah. So okay, so tonight we're going to be chatting to it's the biggest interschools, but we're not getting the guy, the lightest Indian tonight. So we're getting the groot manne, die manne met die harde baarde. So it is the old school boys and old school gym that's going to be here tonight. Yeah, old school boys and old school gym. Then we've got none other than Etienne that's going to be talking to us about what happened over the past weekend, especially with the Springboks, the Women's T20 World Cup final. And then I've got the man who knows football better than you. Yes, I know that. He's coming on later. I've got a challenge with him. I want to see how fast he can eat a burger as well. So that is John Goliath. He's going to be chatting to us about the World Cup later on. So let's see how fast he can eat that. So, but nevertheless, let's go quickly for an ad break, and then after the break, we're going to have a look at what's happening, what happened over the weekend with our local sport as well as our national sports. Welkom terug na die advertentiebreek hierso by Athena's restaurant hier in die hoofstad van die Parel. Not Just Another Sport Show, die huis van sport. Ja, saam met my is geen anders as Sohail Gous. En ons gaan praat oor die internasionale rugby-uitslae van hierdie naweek. Sohail, jou hoogtepunte van hierdie naweek. Okay, first of all, if you're an All Black supporter, no, I know
I fyn poppies Saturday morning. And it deurgekom because it was very, very close there, that one against France, 34-32. I actually enjoyed it, good rugby, but I wanted France to win that one. Maar daar, ek wil nie terugkom na daardie wedstryd toe die Nieu-Seelandse manne, hulle kan gelukkig wees want daar was 'n ou in Frankryk, hy het ook so 'n kaalkop gehad wat alles misgeskop het. So ja, ek dink die All Blacks span is doodgelukkig om deur te met hulle hoe het ons gesing, hulle hang aan die hakkiesdraad deur te kom dan daar. Look, the Nations Championship, I'm enjoying it. North against the Southern Hemisphere. Japan, surprise, surprise. That is one thing that you have to look out for. The one which I really thought that needed to show Ireland what the Southern Hemisphere is all about was Australia. The Australians het baie gepraat. Kyk, ons almal doen ons doen ons storie mos vanaf die veld. Ons doen dit nooit op die veld nie. En as ons weet 'n span praat dinge vanaf die veld, dan moet jy klaar weet. Hy sien op die agter vir sy opponente. Maar om terug te kom na die Springbokke se wedstryd, die Proteas het die dames het ook gewen, maar om terug te kom na Rassie Erasmus, hy het eers lank gewag nie. Hy het sommer die volgende dag het hy die span bekend gemaak vir die wedstryd teen Skotland. Look, about the main thing now is you would normally send out the team or make the team available around about Thursday to surprise you, just to keep you in suspense. But it seems like it's a new tactic of his, sending out the team early, Monday morning, Monday afternoon, boom, there's the team. Have a look at it, see what you can do, see where, here's my cards, I'm playing open cards. So this coming weekend's team, brand, literally these, I'm actually happy for Ambrose Papier and Andre Pollard. These two, they've played exceptionally well over the URC. And then the Damon Willemse in at center with Jesse. I don't know. I know Damon loves a little bit of skill here, want to show off a bit there, but always getting going over the advantage line. So, and in the back three, Apolline Fassi. Welcome back, man. Ja, man wat jy nie genoem het daar nie, is geen anders wat vir my vir die eerste keer in sy rugby loopbaan en toets rugby is van 'n Merwe van die 10 jaar. Hoe gelukkig is jy nie vir hom om in hy span te wees nie. Well, he's a try scoring machine. But that's it. You give him the ball, he knows where the scoreline is. So he knows where the opponent's scoreline is. So he will obviously get there. And but you know, a man with long legs like that, any place, give it to him. He's going straight for that 5 points. Ja, ons staan af in die rugby af en gewoon net die cricket T20 wêreldbeker. Dit was Australië wat teen die dames van Engeland gespeel het. Waar het ons Suid-Afrikaners die bus gemis? Well, disappointing obviously for me. Again, it was, and I think Martha said it, the bowling attack, they did exactly what they were supposed to do. Where they lacked was, especially with the batting, no attacking power, and Laura didn't really feature much in the World Cup. But I would like to see that they build on that and see how we're going again after that, especially with the semi-final match against England. The follow bowlers, after openers got England into a very, very tight position. It was literally there to say, we're going to open up, we're going to make sure that you're not getting into this match again, and they did exactly that. Ja, ons sal later ook by die welbekende sportjoernalis John Collier al gesien, hy nog net oor sokker gaan praat. Ons gaan ook sy opinie vra oor wat gebeure dan in die rugby wêreld om so te sê. So ja, baie dankie weer eens hoor. Ons is nou weer terug net na hierdie advertensieplek. Dan gaan ons gou die plaaslike rugby, ek weet nie weetlike provinsie en die Boland so groot uitdag beker uitslag hulle teer. Ons is nou weer terug. Ja, welkom terug na die advertentiebreek hierso by Athena's restaurant, die huis van sport. Kom ons kyk na jou plaaslike Weskaapprovinsie se rugby uitslag, klap rugby. Geen rugby was gespeel in die Parelstreekie, maar van die Kuilsrivier, hulle het in Tygerberg gespeel, 20 punte vir Kuilsrivier, Tygerberg 33, Paulsbaai 39 en dan Villages 42, SK Warmers, 'n span wat altyd die rekening hou met 45, Primrose 17 en dan die manne van Milnerton 13,
en dan Brackenfell 61. Ek kan niks daaroor sê nie. Rugbyles is geleer aan die manne van der Stel, daar van Stellenbosch. Hulle het teen Helderberg gespeel. 150 punte vir die manne van Helderberg, van der Stel 5 punte. So dit is van die Weskaapse se klap uitslaa van hierdie naweek. Ons is nou weer terug net na hierdie advertensiebreek. Dan gaan Swyle gous praat met die ou Gimmie rugby speler oor hulle stryd komende paar weke. Dit is Boys High teen Gimnasium. Ons is nou weer terug. Okay, welcome back and welcome terug. This is not just another sports show net hier waar jy alles gaan kry wat sportman is. Maar ons het een van die grootste interskole wat in die volgende paar weke gaan plaasvind. Dis Parel Boys teen Parel Gimnasium. Maar jou eerste, want die eerste weet by die ou deurlus. Ek het TC saam met TC. Goeienaand, welkom by die program. Baie dankie dat ek hier kan wees. Okay, kom ons begin by die begin. Parel Gimnasium, jy het trots daarop TC. So wat oppassie of dissipline en gemeenskap is en wat het dit vir jou en vir jou span was beteken? Ja nee, baie dankie. Ek dink as 'n mens dit gaan terugvat en kyk waar die rugby vandaan kom. Parel Gim het sy eerste rugby game gespeel in 1899 en dit is 'n baie unieke storie want die kinders het besluit hulle wil gaan rugby speel en toe sê die skoolhoof nee en die skoolhoof was meneer FC Waal. Hy was familie dink die Springbok Bally Waal. Se pa se broer. Hy was die skoolhoof daai tyd by Gim gewees. Blombroers. Ja, ons weet Bally Waal was 'n baie groot skramskakel wat vir die Springbokke in 1949 gespeel het dink ek. Maar in elk geval, hy was die skoolhoof gewees en toe besluit hulle maar hulle wil gaan rugby speel en hy sê nee, dit is 'n akademiese instansie, hier word nie rugby gespeel nie. En toe besluit die kinders hulle gaan. En toe hulle terugkom, kry hulle pak. En die week daarna toe gaan hulle weer en hulle kry toe weer pak. En die derde week toe sien die skoolhoof hy gaan die kinders doodslaan, maar rugby gaan hy speel. En lang storie kort, die eerste rugby game wat Gim toe gespeel het, was daar 9 matrieks in die span gewees. 5 onderwysers en die skoolhoof, hy was die kaptein gewees. Was dit 'n wedstryd teen boys of was Nee, dit was sommer net 'n wedstryd wat hulle self opgemaak het hier in die Parel teen iemand. Hulle het net gaan speel. Hulle wil net die rugby ding uitgetoets het. En ek dink die hele kultuur van Gim se rugby sal so ingebed in die jare wat verby is. En ek vat myself as 'n voorbeeld toe ek 'n klein seentjie was. Al wat ek wou gedoen het, ek wil op voor rugby gespeel het. Ja. Die mense voor jou wat daai goed beleef en goed, jy wil jouself daar sien. So ek dink dit is 'n baie groot dryfkrag vir enige rugby speler in Parel Gimnasium om ons het altyd die topsport te bereik, maar dit doen jy nou as jy 'n Springbok raak, maar op skole vlak is die toppunt wat jy moet bereik is om vir Parel Gimnasium eerste span te speel en natuurlik die Augustus maand teen Boys High, die groot aardsvyand waarvoor ons ook natuurlik baie groot respek het. Ja. So dit is die ultimate. Ek dink dit dryf kinders ongelooflik. En dan natuurlik met al die strukture en die professionalisme wat in al twee skole ingaan. Dis is absoluut ongelooflik wat se ure en wat se professionaliteit in die rugby ingaan. Ek dink daar is baie Karibiese spanne wat dit nie. Ja, dit is en as jy kyk na die Kruiven week, daar's baie gemies daar so. Jy het vir Marcus Miller nou in die Springbok span ook. In die Stormspan. Maar ek weet nie, ons gaan nie so intoe nie, maar ek wil van jou jare nou, as jy nou kyk na jou jare en toe jy gespeel het, watter herinneringe is daar van jou self? Is daar een wedstryd wat jy kan sê, nee, maar dit was 'n goeie wedstryd vir my of nee, maar dit was 'n slegte wedstryd vir my? Ek kan vir jou sê, daar was nie net een herinnering, ja, was 'n hele paar gewees. Dit is van, soos ek sê, van klein seentjie af dat ek gewees te sien hoe in 1984 hom nie 'n goeie span gehad nie, maar 'n man met die naam van Jacques Galvin. Hy was 'n baie prominente ou in die skool, maar sy bynaam was Senuwees geweest want hy het gehakkel. En hy het in die laaste minuut voor Gim se paviljoen die wen 3 gedruk. En Gim het daai wedstryd teen alle verwagtinge gewen.
En dit is 'n ding wat ons altyd moet interskole sê en my kollega van Boys High sal met my saamstem, is dat dit is die underdogs het altyd 'n groot kans. Ek kan vir jou honderde goeders opnoem van waar die underdogs gewen het. My persoonlike ervaring is tweeledig. Die een was 'n teleurstelling geweest in 1988. Speel ons met 6-7 WP Kruimeweek spelers, 3 SA skole spelers en ons gaan speel gelyk op teen Boys High 6-11. En in 1989 was dit weer net verkeerd om geweest. Toe was ons die underdogs gewen en toe wen ons 15-4, ook teen al die verwagtinge. So as iemand vir my vra wat gebeur interskole, is altyd die standaard antwoord 50-50. Nou, Pero Gymnasium en liewer steeds groot damme as jy nou moet kyk en ons het Grant Williams wat eintlik ook 'n Springbok is, kom ook in Pero Gymnasium en as jy sy stories sien, hy het dit dadelik uit na skool smaak in 'n franchise span gestap het. So nou, wat is dit dat spesiaal met die skoolskultuur as jy nou kyk, wat help om uitstaande spelers te ontwikkel? Ja, Grant se storie is baie uniek want hy het nog in sy graad 11 jaar toe dink ek het hy vir die Eagles veel gespeel en die Eagles is die eerste span, is die 5de span. In die jaar daarna toe speel die eerste span skramskakel en hulle daai interskole gewen. Ek dink die groot dryfkrag of die groot sukses van Parel Gymnasium is dat daar's eenvormigheid van die onder 14 E span tot by die onder 19 A span. So ons noem dit nie 'n blou druk nie, want Boys High is blou. So ons noem dit 'n groen druk. Okay. So nou dan altyd as dit die stories wat is hoor, spesiaal met die skole is wanneer dit interskole tyd is dit nie net op die skool wat die mekaar is nie, maar in die huis ook met die ouers en die ou studente. Dit is oor see ook te mekaar, want mense wat oor see is, begin ons ook te pla. Dit is regtig 'n opbou van al 2 weke voor die tyd, maar die regte opbou begin die maandag van daai week. Soos almal weet, die bome word opgemaak. Ja. Die blou bome is meer na die suidekant toe en die groen bome, groen, geel en rooi bome is meer noordekant toe en goed. En na so 'n klein storieetjie in die verlede, jare terug, was die Storingkerk min of meer in die middel van die dorp gewees. En as jy in daai week 'n Boys High hierdie gevang het en vice versa, dan die skool hoef nie ge-worry as hy nie daar is nie tot en met donderdag nie, want dan word hy gevang en hy word opgesluit en hy moet skool toe. So hulle het nie die polisie gebel nie want hy is nie vermis nie. Hulle weet 'n gimmy het hom gevang en vice versa. Hulle weet 'n Boys High het hom gevang en hulle hom opgesluit. So hulle het hom letterlik aangehou om maatleiber te doen. So die skool en nou nog die Parel is verdeel letterlik en figuurlik in 2 helftes. En dit is wat dit so uniek maak en goed. En ek meen die hele gemeenskap trek saam en goed en ek weet al die besighede word opgemaak en goed, maar jy sal sien dat 'n besigheid altyd 'n gym banting het en 'n Boys High banting, want hy wil nie die Boys High se besigheid verloor daar in die skole nie en vice versa. So, okay, maar ek wil by jou self by jou wees nou. Ja. Hoe het jou tyd by Pero Gymnasium jou as mens gevorm, beide op die rugbyveld en as van die veld af? Ag, ja, ek kan nie uitgepraat raak oor wat Parel Gymnasium vir my beteken het hier is in terme van om guts te hê, om regtig die guts te hê om goed aan te pak in die lewe en nie op te gee nie. Dis een van die dinge wat in Parel Gymnasium in jou ingebed word, is om nie op te gee nie. So jy gaan miskien iets aanpak en nie miskien dadelik suksesvol wees en goed nie, maar jy hou aan tot jy suksesvol word. Ek dink dit het vir my op 'n persoonlike vlak en in my lewe, in my professionele lewe, in my werk en sulke goed en op die sportveld wat na Parel Gym ook ge-evolve het, met 'n bietjie verder rugby gespeel as net Parel Gymnasium, dat jy en die ding is wat vir my uitstaan is die absolute dissipline en daarmee ook selfdissipline wat hulle vir jou leer om 'n sukses te maak van enige iets wat jy aanpak. So,
Hoe lyk dit vir my, hoe gaan die ou boys wedstryd afloop? Want ek weet, die ou boys wedstryde, as dit afkom is, jy kan nie actually met die groot manne gesels nie. Maar nou vir die Old Boys wat Woensdag gespeel word. Ja, Hoor, jy weet natuurlik, dis die tweede grootste interskole in die wêreld. Die Old Boys. So dis die tweede grootste. En ek dink Boys hy het nou vir ons 'n bietjie die kous oor die kop gestuur die afgelope 2-3 jaar wat nou verby is. Ek is betrokke by die OSB wat dit reël, die Insidentebond. Maar vir jaar se begin. So ek wil amper sê, kom ons noem dit weer 50-50. 50-50. Okay, so as jy een geleentheid het, nou kry, om met die eerste span nou te gesels, en vir hulle moet in te praat, en te motiveer voor hulle die 1 Augustus daar op hy veld draf. Wat sal jy vir hulle sê? Wat is die boodskap wat jy self vir hulle oor? Dis so, ek dink as die mense, hulle afrigters en hulle bestuursmanne goed sê genoeg vir hulle, want nie nog iemand soos ek nodig om vir hulle iets te sê nie, maar as ek die voorreg het om vir hulle iets te gee wat hulle kan vat na die wedstryd toe is dat jy is 15 of deesdae 23 in 'n span wat die een voorreg het om daai Saterdag voor 25,000 mense te speel, vir jou ma en jou pa, jou pelle, miskien jou girlfriend wat in die stand sit, en die hele, in ons, nou praat ek van gym, die hele gymfamilie, oud studente, oud rugbyspelers wat dit verteenwoordig het, jy is net nog 'n bousteen in dit. Jy het hierdie ongelooflike verantwoordelikheid om nie net, ek kan net een wenner wees, maar jy het die verantwoordelikheid om jou absolute beste te gee en van daai veld af te kom en te sê, I gave it all. Wen of verloor. Daai het jy het nou, is Boysline, Pero Gymnasium, wie gaan dit hierdie jaar vat? Die 1 Augustus, voor die stadion, maak seker jy is daar, kry jou kaartjie nou, ons is nie hierna terug, want ons is hier by Venus, die huis van sport, in die Mine Road, en moet nie vergeet nie, ons gaan ons 'n bietjie golf speel. Nee, jy het klaar die verste hou geslaan, ek is klaar. Nou, okay, so, vir jou is dit verniet, tot en met die einde Augustus, ons is nie hierna terug, hierna is dit Kapaal en Dirk van Boys. Ja, welkom terug na die advertentiebreek en voor hierdie insetsel het Swail Gous daar met die manne van Gymnasium gepraat. Ons gaan nie baie praat oor Gymnasium nie, maar ek is bevoorreg om saam met die Old Boys hier te praat. Meneer, stel op jou voor daar. Dirk Engelbreg van klas 2008. Ja. Dirk sê vir my, die Parel Old Boys die Boys Hiers het 'n reputasie opgebou as een van die beste rugby skole hier in die land. As ook ons praat van die wêreld nie. Wat beteken die blou trui eintlik vir jou, jy en alle spelers wat al die trui oor hul kop getrek het? Ek dink die trui blou van Boys is meer as net 'n trui. Ek dink jy is deel van iets groters as net 'n skool. Dis nie net 'n instansie nie, dis iets groters as dit. Dis 'n familie, dis oud studente, dis aanhangers, dis kindertjies wat streef daarna om soontoe te gaan. En ja, dis ons tradisies, ons 3 tradisies van goeie gedrag, goeie leierskap, goeie leierskap, wat ons voorberei vir die wêreld daar buite, wat ons almal weet wat baie die mekaar kan wees. So absolute voorreg en 'n eer om deel te kan wees met dit.
Wel, Boysay het nou 'n hele paar provinsiale speels, net soos ons gimnasium, maar ek dink ons Boysay het meer Springbokke opgelewer. Hoe het die kultuur by die skool, die spelers, soos ons nou gepraat, die nou gesê is baie rof aan buitekant. Hoe het dit vir jou persoonlik en van jou spanmaats wat saam met jou gespeel het, hoe het dit vir die wêreld daar buite vir julle gedoen? Ek dink as ek terugdink aan ons tyd, jy weet, jy leer vinnig dat jy sien net natuurlike talent wat jou al die pad gaan vat. Jy weet, as ek terugdink aan ons tyd sonder om ouens uit te sonder en nie net van Boysay nie, van Terra Gymnasium, Paul Roos, Bishops, daai jare, uitstekende spelers wat ons almal gedink het is hierdie ou van 'n Springbok raak en hy gaan dit ver vat. Wat net nie verby Currie Cup of Super Rugby kon kom nie. Weens verskeie redes, dalk beserings of so. En dit het jou tog daai het al laat besef dat jy gaan iets ekstra moet doen. Jy gaan baie harde werk moet insit. En ek dink as ons vandag kyk na die Springbok span huidiglik, hoeveel spelers is daar wat nie in groot skole was nie. Pieter Arends, Pieter Steef de Tooy, sulke manne wat met harde werk, jy weet, en talent, maar met harde werk, jy weet, die ekstra myl gestap het en dit gemaak het. Ons weet ek leer dit op skool, daai het al en jy sien dit en dan soveel ouens wat dit eintlik volgens jouself goed maak en nie maak nie, dan besef jy vinnig jy gaan die ekstra myl moet stap, jy gaan daai ekstra werk moet insit as jy dit daar buite wil maak. En ek dink dis een van die groot goedjies wat jy leer baie vinnig in so 'n groot skool en in skole ja. Ons is regstreeks hierso van die Athens restaurant hier in Hoofstraat in die Parel, eerste program van Not Just Another Sport Show en saam met my is die oud Boysyer. Ons praat oor hulle stryd wat binnekort kan plaasvind. Wanneer vind dit plaas? Die oudste ding is Yes. 29ste. 29ste die Dinsdag aand 8uur speel die oudste ding. So ja, as jy 'n oud Boysyer, 'n ou gimnasium, ek wil nie baie van gimnasium praat nie, as jy hy Boysyer, hy blou vlag wil deur sien kom stiek uit daarso man, en ons maak dit warm daar vir die gimnasium se man. Ja, baie welkom aan almal wat betrokke is en hulle ons deel dit lekker hierso. Ja meneer, ek kan maar wys daar agter. Elke generasie glo hul span was spesiaal. Wat in jou era anders gemaak het? Wat dink jy aan vandag se spelers en wat kan hulle daaruit leer? Want as ek terugdink aan wat ons tyd anders te gemaak het, is definitief dit was nie so professioneel soos nou nie. Ek dink dit was die begin stadium hier nie. Ek is begin 2000 so die ouens het toe beginne gimnasium gebruik en begin reg eet. Maar ons het nie professionele afrigting gehad nie. Jy weet nou Terra Gymnasium Boysay het die hoof van rugby. Die eerste span afrigters Pieter Rousseau, Sean Erasmus en hulle is daar aangestel om net die eerste span af te rig. Ons tyd was dit onderwysers gewees, jy weet, so dit was nie so professioneel nie. So wat dit dan betref het dit baie verander. Ek dink as ek het so 2 wedstryde hierdie jaar gaan kyk, die vlak kwaliteit van rugby, dit is ongelooflik. Jy weet dat daai kinders speel en hoe groot die kinders ook is. Jy weet wat dit lyk, dit is mans, dis die wat ek dink die Springbok afrigter as Erasmus glimlag al die pad en dis die wat ou soos Marcus Miller nog 1 jaar hier kan speel en minder is wat sy 8 maande later speel vir die Springbok, dit is ongelooflik. So dit het definitief verander. Maar ek dink een ding wat dieselfde bly is, dit bly net 'n kind aan die einde van die dag, dit bly 'n kind en dit bly 'n baie groot kans om vir 25,000 mense te speel en ons moet dit nooit vergeet, dis kinders wat daar so speel. En kinders moet dit eintlik ook onthou en hulle ouers moet dit onthou. Ek dink die druk wat die kinders geplaas word vanaf die ouers, dit gaan amper meer van die ouer en die pelle en die borge en die dinge en dis jy dan mis jy die punt en môre oor môre is jy net nog 'n student. Om terug te kom daar na die ouer toe, sê vir my van die ma of die pa, wie is die hardste ondersteuner raad in die kantlyn? Die ma. Definitief die ma. Sê vir my die wedstryd van die jaar wat die hele gespeel het gimnasium, wie het koning gekry daar? Ek wil jy moet dit daar sê, wie het koning gekry? Die oud studente. Van ja. Nee, boys uit koning. Ja, en hierdie jaar hoe lyk dit vir hierdie jaar? Ek dink is maar gelyk ons speel hierdie jaar by hulle so 50-50. Ons speel by hulle die Dinsdag aan. Daar's altyd baie meer mense daar by hulle. Ek dink hulle paviljoen is baie lekker. Wat dit aan betref, die mense is op die veld, hulle tente, hulle biertent langs dis teen aan jou, so jy is baie bewus daarvan. So dit maak dit 50-50. Wat wil jy vir die ondersteuners sê daar buite om op te ruk na hierdie wedstryd, die oud studente as ook die 1 Augustus se wedstryd? Ek dink dit is 'n groot voorreg soos wat ek genoem het.
is so lekker om terug te kom en te sien jy weet die ou vriende van jou en hoe die tradisies voortleef aan Parel Gymnasium en aan Boysay se kant. Dis lekker. Jy weet daar's soveel wat in ons land fout gaan en jy weet tot niet gaan en agteruit gaan en almal jy weet is negatief en nou dan kom jy hierso daai eerste week van Augustus en daai eerste naweek van Augustus en jy sien al hierdie ou tradisies wat nog voortleef en al hierdie kameraderie en dis deel van iets groters as net jy. Dis so groot voorreg. Kom wees deel en kom bou vir. Kom ons twee wees waaghalse vanaand. Ons weer waaghalse ons wees. Wat dink jy 1 Augustus se wedstryd? Ons wil nie van 'n 50-50 wedstryd boor nie. Wat dink jy van eerlik? Wel ek kan nie teen my blou hart gaan nie. Maar dit gaan baie moeilik wees. Ek dink Parel Gymnasium met 'n uitstekende span. Hulle is regtig baie goed. Laas jaar was hulle baie goed. Ons was laas jaar die underdogs. Maar ek dink wat laas jaar se verskil was hulle Marcus Miller die span het rondom hom gebou aan gunste kant. Hierdie jaar het hulle net 'n uitstekende span. So dit gaan 'n moeilike wedstryd wees, maar ek dink na laas jaar het ek hoop vir daai ou klise van alles is moontlik, jy weet op die dag. So kom ons gaan met 'n 18-16 in Boysay se guns. Meneer daar julle 18-16 in die guns van Parel Boysay. Hier is baie dankie vir die opdag en dit is 'n plesier. Ons sal definitief daar wees by die oud studente se wedstryd in die week. Dankie, waardeer dit. Moenie vergeet nie, ons sal van elke derby 'n skoolstryd hierso op die not just another sport show sal ons van hierdie program deel maak. Ons gaan nie 'n keuse maak van Boysay of van Gymnasium, ons gaan die hele gemeenskap se skole, ons gaan die hele gemeenskap se skole se derbystryde vir julle regsteeks op hierdie program bring. Ons is nou weer terug na hierdie advertensiebreek, dan praat ons met die magtige John Kolaiers. All right, welcome back to Not Just Another Sports Show, and obviously our last guest. And we needed to get this guy in because it is FIFA World Cup 2026 in Mexico, USA, and Canada. Meneer Vrou, I so gesê het, no? So just leave it there because Trump obviously pulled out a Trump card, calling FIFA to revoke that red card. It was shocking. Shocking. But anyway, John, good afternoon, good evening, welcome to the show. Always lekker to see you here, there, everywhere. Lovely to be here. Lovely to be here. Congrats, guys. Thank you. Thank you. Fantastic initiative. Lovely to be part of the show. Okay, first of all, I'm going to kick it off with Bafana. History was made. I've got to say, sleepless nights. Okay, one sleepless night. I actually woke up at 2 o'clock and stayed awake till the evening as well. What's your thoughts on the progress all the way through till where they ended off in the round of 32? Yeah, it was first of all qualifying after 16 years for the World Cup was amazing. And I thought of the last 5 years, Hugo Broos, he deserves a lot of credit. He really brought this team from sort of not being able to qualify for the World Cup, African Cup of Nations, straight to finishing third at AFCON a few years ago, into the World Cup, and building a team with local players, because the Bafana had the most local players at the World Cup. Building a spine of Mamelodi Sundowns and Orlando Pirates, and those guys made history in a tough group. I think people gave them a 7% chance to actually qualify from that group. South Korea, Mexico, and then Czechia as well. And they managed to do the impossible almost mathematically to qualify for the last 32 against all odds. You know what? I had a conversation with a soccer coach as well, and he asked me, "Well, what do you think? What I think? What's the chance of Bafana, especially with Brazil, Mexico?" And I said, "You know what? It's going to be a tough one. We're going to lose that one." And then the draw, that was shocking. That was a shock for me because I actually said, "Okay, it is going to happen that way." But getting to where we ended off playing in that the round of 32, what do you think we should have done better to surpass that? Firstly, I think the worst thing that could have happened to us was playing
in the opening match. I mean, there was so much hype, we had so much nerves, and you could see that was probably one of the most nerviest displays I've seen Bafana. Even the coach was nervous, playing a different formation, which they played only once before. And it was, the discipline was shocking, and there was a bit of a lack of a game plan. So when it came to the draw against Czechia, you could see they were a bit more settled. Yeah. They were playing Bafana football, 4-4-3, moving the ball around. And then against South Korea, we saw the best of Bafana, where they pulled them apart, defensively solid. And it's the people that can't underestimate their win against South Korea. South Korea is a very good team, Yeah. very good players. And to get through, I think what was really disappointing against Canada was the fact that we went back to how we played in that first match against Mexico, where we actually just stood on the ball rather than playing our quick football with players movement as well. And I thought we missed a trick with Lyle Foster not playing up front in that specific match. But other than that, I think we can be proud of what we've achieved. But the biggest challenge now going forward is building on this performance and building on the momentum from this World Cup. Yeah. Because that has been SAFA's biggest issue, is taking this team forward. In the 90s, we were very good. Yeah. 96, won AFCON, 98 qualified for the World Cup. And then it basically, the development plans, there was no sort of roadmap for Bafana. But now I think we have to look at the rugby roadmap, where you guys had the guys from Boys Eye and Paul Jim up front here, where there's massive investment at school level in schoolboy rugby. So if we can try and replicate that on the football side, where guys are basically, these rugby guys, if they leave school, they are semi-professional already. Yeah. They know what high performance is, they gym, there's nutrition, and that's why the average age of people making debut for the Springboks is about 21, 22, while you actually hit your development at the end of your development as a footballer at about 25, 26, which is terrible. Yeah. The one thing is now, especially with Hugo Broos now going away, stepping out, saying, I think I've done enough. And with the development, as you mentioned now, but now taking the team forward, we've got Pitzel, we've got Billy McCarthy that's also on the short list. But who do you think that should be the one person to take Bafana and keep that DNA and that map and the blueprint Hugo Broos brought in to take Bafana to the next World Cup? Or should I say to the AFCON first? I think, it's probably between Pitso and Benny. At the moment, I think the second coming of Pitso is likely to happen. And I also think it would be a good thing. Number one, Pitso with Mamelodi Sundowns during his tenure there was very successful in Africa. And if you want, and you need to be successful in Africa to compete and qualify for AFCONs and then qualify for the World Cup as well. And he knows all the landmines, and I've toured Africa with Bafana before. It's a nightmare, and it's something that you need a different kind of steel to actually compete and on the continent. And I think Pitso, being a guy with that experience, and he's coached Bafana before, just had a fallout. And I think he's a lot more mature now. Because by the time I think they lost one game in Nigeria in Port Elizabeth, Tebega, I was at that game, covering the game, and then he went on a rant for an hour after the game, after they lost, and it was so immature, so unprofessional. So I think he's matured a lot now. He's a guy of the world, having coached in Egypt, having coached in the Middle East. So I think he would definitely be a guy that's probably now ready to take Bafana. John, jy praat nou hierso van die opvolger, ons praat met die opvolger van Bafana, jy het nou genoem daar van Pitso en jy het nou sy spelrooster oor die hele Afrika kontinent die nou uitgespreek daar, en ek dink dit is 'n goeie idee wat hier na vore moet kom, en ek hoop, as ons praat van Benny McCarthy, ek hoop hulle sal Benny McCarthy ook in hy proses dan nader trek om aan twee koppe met verskillende speltipes sal uitstekend wees
vir die manne van Bafana, maar wat nie aan die lig gekom het, ek wil terugkom na Mexico se wedstryd, is dat die Mexikaners so 3 uur die oggend het hulle voor Bafana so hotelkamer gaan raas en hulle wakker te hou. So hulle was vaak geweest. Nee, ek dink as dit by Benny kom, en waar Benny kan help en Benny se afrigtingsloopbaan het nou oor die laaste 10 jaar baie gegroei. Ek meen die in Suid-Afrika begin met Cape Town City. Hy was AmaZulu toe en hy het 'n AmaZulu span gevat na tweede in die Premier Liga. Toe sy by Manchester United as 'n striker coach. So ek dink hy kan definitief daai intellectual property kan hy na Bafana bring as 'n assistant coach. Veral om met ons doelskieters te werk, strikers te werk van. Daai was miskien ons grootste probleem. Ek was so teleurgesteld, miskien ek het gepraat van Lyle Foster moet miskien gespeel het daar in Canada, van ons het hom sy beweging nodig gehad, sy physicality, maar hy in die toernooi gegaan, is die grootste toernooi van sy lewe, van baie van almal se lewens. En hy was net nie in vorm gewees, maar ek weet nie of dit sielkundig was of 'n fitness issue of wat nie. En ek dink Benny kan miskien die beste uit daai ouens uitbring. Want ons het baie goeie verdedigers, ons het baie goeie ouens in die middelveld, maar as ons net daai ouens in die final third, as ons vir hulle kan regkry, dan dink ek kan ons compete met ouens soos Egipte en die Ivory Coast, Senegal en hy man in Marokko en AFCON. So my laaste vraag hier aan jou is, jy is nou 'n joernalis wat nou al van baie velde gedek het en al die sportkodes. Sê vir my gou, as jy nou in die Afrika land getoer het, as jou persoonlike ervaring, hoe was die ontvangs gewees van ons Bafana span en vir julle as joernaliste? Nee, ek dink ek het nou al ek het nou dus rugby gecover op die Springbokke, ek het cricket gecover met die Proteas, maar my beste toere was in Afrika gewees, waar het is net ek ben dat die challenges is daar so ek was 'n week sonder warm water, waar ek net spaghetti, droë spaghetti geëet het, want jy wil nie siek raak nie, maar rondom die kuier met die mense daar so, was so ongelooflik geweest, en om agter op 'n motorbike te sit na 'n match in Congo, om na by 'n internetcafé uit te kom, met jou laptop op jou skoot agter op 'n bike, jy kan nie vashou nie, maar by die genade van die ouetjie wat ry. So daai was vir my van die grootste hoogtepunte, en dit was fantasties man. Ek dink daai memories sal ek nooit vergeet nie. Okay, so now we're in the round 16. Round of 16, ton of things happening there. Morocco beating Canada 3-0. I knew that was going to happen. France, Paraguay. Norway kicking out Brazil 2-1. That was a shock. But I think the Vikings, they definitely showing off some steel there. But now, did you expect Mexico and England playing to that 3-2-1, 3-2 for England? Did you expect that to happen? I expected England to win. I really did. People look at Mexico, and Mexico are a good side, but England are fourth in the world for a reason. England came through the qualifying campaign without conceding a goal, without losing a match. So England are very good. I think people still, a lot of people hate England because they feel they're too cocky. And they have a point. I mean, some of these England teams of the past, but this England team under Thomas Tuchel, and I made the prediction before the tournament, and it's in black and white, that they are going to go far in this tournament because of Tuchel, because 4 England teams of the past didn't have that steel, that doggedness. And Thomas Tuchel is a guy who has brought that in. Under Gareth Southgate, they made semi-finals and finals, never got through. But Thomas Tuchel is a guy who won with the ordinary Chelsea team, he won the Champions League. So I think, don't underestimate them. I still don't think they are the favourites for the tournament. I still think France, a very, very good team. They beat Paraguay 1-0. It was a scrappy game where Paraguay played like thugs. They thought it was, that was very thuggish.
But France, I think they're still the favourites to win it. Okay, Portugal, Spain. What's your thoughts? Everybody's saying Bruno Fernandes being selfish and not really playing for the team, but playing for Bruno. She was the problem. Ronaldo was the problem. Ja. I think at 41 years old, if you look at that match, at 41 years old, he doesn't have the legs anymore to run in behind. Because they've got probably the best midfield at the tournament with João Neves, they've got Vitinha, they've got Bruno Fernandes, they've got everybody who can feed the striker. But now you've got a 41-year-old grandpa who can't get in behind. He's still got the touches, but at this level, against a Spain team which really organized, good defensively, they were always going to struggle. And I was surprised that it was 1-0 at the end. But you can't also take anything away from the GOAT. One of the GOATs, Ronaldo, fantastic career, but at 41, I think this World Cup was a bridge too far. Yeah. We're not going to talk about the Belgium-USA game because obviously with all the controversy around there, with Donald Trump putting out the Trump card. Argentina-Egypt. While we're recording this show, it is currently 1-0 in the favor of Egypt. The Egyptians, Kings of Africa. Yeah. It's difficult to talk about the match while it's going on at the moment, but to have Argentina, probably the second favorite, to have them still 1-0 in the 55th minute has been incredible. Messi has missed a penalty so far, but I think we have to talk about the USA and Belgium because, I mean, it was such a blight on FIFA that when they got a phone call and they basically rescinded Balogun's red card. It was, and I mean, it was condemned by the whole world, the whole footballing world, whether you like Trump or whether you don't like Trump, the whole world said this can't be it because FIFA has always been an independent organization. There's been no meddling. But at this World Cup so far, it's been ridiculous because going into this World Cup, Ronaldo's red card was rescinded. Yeah. That was unprecedented, and then Balogun, which and for me it was a red card. A lot of people says it wasn't, but you can't go 24 hours from a game and say this guy's gonna play because we got a phone call from Donald Trump. It doesn't work like that. Okay, so we almost done a recording as well. So we're 55 minutes into Argentina-Egypt, and I want this on record. There's your camera. Have a look at your camera and say, who's going to win this game? This game. Yeah, Argentina-Egypt at this current moment. Can we edit this in 50 minutes time? I think Egypt is going to hold on. I think Egypt is going to hold on. I don't know. But what I'm looking forward to is the quarterfinals right now because there are some blockbuster games that's going to happen. Morocco, France on Thursday night. That's going to be a nice one. Morocco, France, Thursday night. I think whoever goes through there might be with a great chance because Morocco's Africa's biggest hope, Africa's only hope, besides Egypt now, obviously. And then England, Norway on Saturday night. I think, okay, personally, I think the Norwegians are going to take that one. Yeah. England, Norway. Yeah. It's going to be England. I'm saying Norway. It's going to be England. Ek sê Engeland en ietsie seer. Ek sê Engeland. It's going to be England. This is a different England team, guys. I think that Erling Haaland, he had 2 shots at goal for the whole match. And that was it. But this Brazil team has been a properly poor Brazil team. England is not going to give them any ball and any freebies like Brazil did. All right. Okay, so then Spain, Belgium. Spain. Spain. I think Spain, champions of Europe, enough quality. And there Egypt gets a second, and I said they were going to hold on. Okay, so. There we go. I'm on a skaalbord op die TV. Okay, so now it's No one's skipping. 57 minutes into
this World Cup match, Egypt and Argentina. Egypt just scored the second goal, so it's 2-0 Egypt. Kapau is... John... Oh, the goats are leaving us one by one. First the 40, that was Messi 39 now. Yeah. So yeah, it's... Unfortunately, Salusa 45 doesn't work. Nou, ek het gestaan toe die wedstryd van Portugal klaar is. Ek het so my seun se kop gepat en gesê jammer my son. Hy kan seker nie wag dat ek kom nie. Maar baie dankie. But ek moet Can we get you back in 2 weeks' time? Yep. All right. So, it will be then 14th, 21st, 18th. No, the finals is on the 19th. Okay, we need to speak to the boss lady if we can record that on the Saturday so we can get this finals sorted out. All right. Okay. John, thank you very much for joining us. You're not done yet because we're going to record something where you're going to have a bite, but we're done here, so we're going to go downstairs for him. No, we'll joke it. Yeah. Okay, all right. So we're going to try to make that happen. All right. Thank you very much, everybody, for joining us. Everybody here as well, thank you very much for coming out for our first episode. It's been an absolute blockbuster, a lot of drama, a lot of ins and outs, and a lot of switch from Kapau. So Kapau, thank you very much. Nee, dit is 'n plesier gewees vir die eerste episode. En baie dankie vir die Tina restaurant wat ons gehuisves het. Dit is die tuiste van sport en ons is weer ons tweede program, ons is weer terug. En baie dankie vir jou dame wat aan boord gekom het en dit moontlik gemaak het. Not just another sport show. So, Cheers, baie man. dankie John, baie dankie. Dankie, Oud.